March thachan ve kan lo peleta Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan book thau chawa kan video hi like le comment te milo pek sak le thau turin kan ngen chau ane khovelin boina le har satna to mek te hi chin felani donem nge indona lian zo ka chuak don ti hi hriat thiam al har viawa President Vladimir Putinan condition fran hanaya wangin US te Europe hotele Russia kara boruak aso sang viawa hetiang kara hian drone tam tak mangin Ukraine chuan Moscow le ache vela baipuin thak chiam mai bok Middle East din munpo hathatak tak thailawa Hamas hotanen inram na thuthlung siam chau hani mek lain Houthis rebels hote hanon pongpora Israel thawang hawin US chapaiten Yemen ram chunga boman thak tau mai bok Middle East lambo ruak hi hanthir masalokila Houthis military spokesman Yahya Sari chuan Television Al Masira kalplangin Yemen ram chunga US chipaite nasatakin hanon chea Yemena Houthi souten kan control area mun tranga US chipaite chuan tumsamli le pasari zat mai baipuan ron thaka nasatakin thilti chiatania heiwang hian civil mi tam takin han thi pha liam turpo tam tak anoma nunna chanjinga hian no pangtepo hantelane hati hetianga civil mi telaka po poisak meilawa ronche kan melma American hotelaka hian chanlet na kan pedona missile mangin kan changle tanga anin dolong tuipuyo mek tachu bay ani donane hatia Houthis rebel show Shroituluber Abdul Malik Al Houthi chuan television kaltlangin thucha haron soiboka US le Israel chuan hebial chung Middle East sa hian thunai na lekko antumawangin Chianarap thak tak tak anten tone hatia heiwang hian Gaza Stripa mishing puina humanitarian aid lutrin po tuntheng hian alimit siamin Israel chuan halahrek mek boka tuipui chunga US le Israel long o mek ta chuan bayantok donani tin haron puangjar bok ane tichon ni jan lama khan Sana News in report anron pection jamdan chuan Houthi souten voitam tak vau khan na hanti chuan huwa US in Dolong Lian US aircraft carrier USS Harry S. Truman chu bayani ti anpung zara Harry S. Truman baka hian US aircraft carrier strike group zinga in Dolong tren khat te po beitelan ni tin Houthi sota chuan Sana News kaltlang hian hanpung zar boka hetianga US in Dolong tam tak mai tuipui chungo mek te bainatan hian ballistic missile sompariat le crude missile tam tak man hania drone nge mozat po man telania hei hi US in Yemena Houthis control area chunga air strike anron nei chanlet nani antibok Houthi souten US in Dolong te han bayani ti chungchanga hian US chuan soijuina chiang tak hanla nei lawa engang chiat nange hanto ti le bayani tak tak em ti po soijuina hanla nei lo ani Mase Yemena Houthi souten an control area chunga baipui thakna nei ni tiro chu hanpung jara Yemena baipuan thakna hian civil mi nunna chan hanom lawa civilian te han target lawani ti US chuan hanpuanga Mase Houthi rebel sote chuan US airstrike awang hian civilian tam takin nunnan chana US jet fighter ho anron thok fuwa bom tam tak anron kap chuaka mi somthum panhi lain heiwang hian nunnan chana ni tin report masabera chuan tarlan hania Mase voin lama report anei dan chuan Yemena Houthis control area chunga US Air Force 10 bom tam tak manga beipui hanon thakawang hian confirm thai china nunna chanom to jongjong hi mi somnga le pathum hanting toa heng nunna chan jinga hian no pangpanga le meichia panni hantel boka chan chuan na thok tu ten thil thlen na mun franga te chan chuan na han thok mek zela report kan don to china chuan hliam to ringot po somko le pariat hanting to ne tin Houthis rebel so thupuang tu Anis al-Sahid chuan ha report bok ane Islam sa khobetu ramrang ten US sin Yemen ram chunga baipuya thak dan hi ansoi sel na salhea civilian infrastructure te civil mi ten an lualai building hengemazat te chu US sipaite hian air strike anron neina hian tarketa anron manga hei hi indona dan bochen lian tak war crime ani tin han pu bok he boina ronin tran masak bar na chu kan video kalta lama report kan ron pek tong khan Houthis rebel so ta chuan
Hamas laka Israel thilti dana andungoi lawani ti han puanga Palestine mi puite han thopani ti lantirna turin tuipuya Israel long om tachu han beidonani ti hanon puanga ni kha Al Jazeera in report an pek dan chuan khamin nuwa khan huti sauta hian chet na chu han ai nge ya mase Israel sumdong long ti chiat na lian thamero chu hatheng lawani hantia US President Donald Trump chuan hetianga hoti sautte han chet nu loka hian tuipui sen kan ti mai Red Sea kaltlanga sumdong long te veiwana maritime corridor poimo taka hian huti sauten longan bei hi han topsan ngal hani lo chuan an laka hian lethal force kan mangdona natakin chanlet na kan pedona ni tin ha soiloka tichon ni min le hinrin jan thleng khan huti rebel so te hian President Donald Trump vau khan na hi zom lawa Red Sea le ache vela longvai vak te ti buai hani chunjam tak zelawangin US Air Force fighter jet tachu han thok chok ta jut maya Yemena huti sauten an control area chung mun franga bom tam tak an vathak ta chiam mai hani tichon huti rebel sauten an claim dan hichuan hetianga US jet na chanlet na tan hian US aircraft carrier strike group tele Indo thona phurtu ber USS Harry Truman chu missile le drone mangin han beizuini ti hanon puangta ane US Indo long ten bayanto kani ti chungchang hi soilan na chu homchialo ma sala US official ten Reuters news ne na han soidan chuan President Donald Trump chuan Yemena huti so ten uncontrol area chung mun tam takate khawjok le najok achaturin US Air Force le US Navy tenena green light apeni tin han reporta Houthis rebel sote nek che pani thaina turle han duanga han che thailo na turin sana khopuya beipui thakna te naw deu kalpuinon le ania Houthis rebel soten ral thomanda khomna munte vabitum hani deu bera ma se hei hi thapui thoa US in strike anei let na hanilowa strike lian jok kalpui chunjom le turin US chu hain bot saime kane hantia Sana News chuan report an pek danin sana khopui chunga US air strike awang hian mi som pathumin nunna han chan belani tin han report bok tichon Israel intelligence chuan report an pek danin Yemena Houthis rebel sote hi anpol mingin Gaza ron luta Israel sipaite ron bein ron chalo ma sela Houthis rebels pol jingami tam tak chu Hamas hote tranpui turin Hamas firfiak pola injiak lutin Gaza chunga han cheni tin han report bok tichon Houthis rebel sotele Hamas firfiak polte hian inzom na thuk tak anaya chuminem hetur chuan Palestinian firfiak pol Hamas sote hian thuchua hanon siama Palestine mi puite tranpuina tur Gaza thonlu turte Israelin alimit chin siama danbe halanai chunjom zel hi kandulowa hetianga Israelin mi puite tranpuina tur zat chungchanga bituk chin anai hi ahli faivek malo chuan Houthis sote hian tuipui chung mun franga beipuan thak na chu an chunjom zel donani ti hanpong jar hane mase chuti mai chuan US le Israel ta hi vauzam thai hanilowa nimin pathian jinga khan US Defense Secretary Pithak Sat chuan Washington hian Houthis ta chu US thil rang laka le khovel ramdang sumdong long telaka beipui thak na hanti top lawani chuan sana khopui tluk chet vek thaina tur khopin strike lian tham kan kalpui donani hati Pentagon Chief Pithak Sat hian Fox News na hasaidan chuan kumsang ni somni pathum November thla tanga Houthis soten sumdong long te kutan thak fo thin chu kan chang leta heiba ka hian he beipui thak na hi he helpol Houthis rebel sote hi thlop tolo tura Iran kan vona nia midang long te kan kap tolawani tia in soi malo chuan beipui thak na hi chunjom hani donani hati hetiang de bok hian US Secretary of State Marco Rubio point US sipaite beipui thak na chu rebels group Houthis sote hi longdang te beithei tolo tur khopa siam ani malo chuan chunjom zel hani donani hati US National Security Advisor Mike Waltz point ABC News na hasaidan chuan Yemen ramchunga kan beipui thak masak bera hian Houthis right to engemozat te targetin be ania antom himna le tranhunan khona mun trangin chua hanni hatia mase Houthis lampang chuan civil meet te torna deu hlir hi khovel hriata hanpung choka tagetin report an pek dan chuan US sipai ten beipui thak ka
sana le a chevel an vanwai chiam na hian huti so ten an soyang hian civilian ten nunnan chan lawa nunna chan le liam tur te hi huti rebel so le an mani ne na inzom na nei te ani deuh veka sana tanga kan thu don dan chuan huti rebel so te ne na inzom na nei lo civilian poisoi lo nunna chan le liam tur jinga hian anom ti nem nge na halom lawani anti President Donald Trump halolan ma US diplomat loni to thin le Palestine le Islam sakhojui tu te thlop tu Nobel Kuri chuan President Donald Trump an huti so telaka beipui thak tura ordar hati chuak hi in kai khroina diklo takane hatia tun ma hunrai takkal to khan Yemen rampum pui huapin nasataka bommanga bei haloni towa ma se khang jongjong a khan huti so ta chu nuai bo nilowin tuna hian chak takin hanron ding chuak ta joka kartlem ta chunga bom manga bei pui thak na manga huti hote nuai bo tumna chu thil thei ani lawang hati The Guardian chuan hemi chung changa report an pek danin Russia le Ukraine in dona titop tura malak na kongkrang tranga US chu afang buan tu poimo tak le chulama nasataka ngai tu na seng me kania heti lai hian Iran thrui khroi Middle East sa helpol chi rang te hanron huang tawa heng hutis rebel so te po hian US nen in biak na nei han phut ni in hatriat boka achan chu long container te bei ani to lo na tur hian hetianga ral thuam manga in beiton na hian thil haching fel don lawa in biak na dokan kilin diplomacy manga chin fel thei han rin omani tin thu chua han siam bok ani Mase President Donald Trump chuan Iran hian hutis so te thlop to lo turin ka hriat tira hei hi vaukhana ni tin hasoi chuaka Tehran hian firfiak pol le helpol chi rang te hi hathop jui jelani chuan chung ho ten an thil ti zonga chuan Iran hi hain rolani tin kan pu donani hati boro ka so sangin haching chi vet deuh noi to maya Iran la chuan kan thlop to lawang ti han tum lawa Iran Islamic Revolutionary Guard Corps han hroi tu General Hossein Salami chuan huti so te chetna zonga hian Iran chuan in rol na hanai lawani tin hapong jar ve bok ani tichon sana newsin report an pek chunjom dan chuan Middle East le apon lampang po ngong tu in dona lian tak full blown war chu US sipai te chetna hi hatop lawani chuan achuak ngai don ti hachiang sani hantia achan chu Middle East boina le Russia le Ukraine in dona hian in kung kaina le in jom na thuk tak anaya Russia trian thale nget taka hadin pui chu Iran ania US trian thale nget taka hadin pui chu Israel hani boka tichona rap ramjinga US thop tu hanom rualin Iran thop tu tam tak hanom bok ani engponi se he boina chungchanga President Donald Trump thucha rum tak mai hi han soilang teang President Trump chuan United States military ta chu Yemen rama Hutis firfiak pol telaka military action kalpui turin thutluk na kasiama ordar ka peani American baka ram danglong tele thlona te drone telaka firfiak taka suam hangani na chu hanlan tir chunjom jela wangin chung tharum thona le firfiak a chet na ta chu US chuan daudalin anlaka be pui thak na chu chunjom jela nia Joe Biden an a chan na kha thil thalo tak ania khawang khan huti ho in sum du mialo ta chu ankal jelmayani US sumdong longin Suez Canal te Red Sea le Gulf of Aden te him taka apal tlang nunhung ber tang khan kum khat chuang haliam tone tichon American warship in dolong Red Sea paltlang nunhung ber po thali kalta khan huti so te hian voisom ni chuang zat mai hanlo beito boka Iran sumring hutis mimol ho te hian US thona te chu missile mangin hanka boka kan sipai tele kan thurol pui sipai te po an beina salhe bok heng beina chunjom zel ta hian US le world economy te chu dollar billion tam tak a hlautira chuti rol chuan misual ho nun na po hi lauma hada mek bok ane huti so ten American long te han beina hi arul tokin kan changlet don lo kan thil tum kan ti hlotin ma chuan na taka chet na lethal force mangin kan changlet dona huti ho te hian khovela tuipui kong waterway poimo ber pakhata long veivak vel zongjong chu han ti to pa khovel sum dona kong pui zau tak chu ti to mani meka International Trade and Commerce in ngana freedom of navigation tuipui kaltlanga khovel zalen taka kanin sum don tonna principle bulpui ber chu a beitani hati tichon chung zongjong siam thatur le tuipui zalen na le muan na haum thaina turin tuna hian
กันwar fighter ห้วยเส้นตักตะจวนฟิรเฟียกตะมุนปุยเตอันช่วยดูแล missile defense system เตวันบาวรวกลำปังจังอินหันไปเมกากันสิไปตะเฮียน navigational freedom เสียมชัดอันนี้มาเลาจวนหันไปเซลโดนาฟิรเฟียกโปเลเฮลปอลจงเตปอยน์อเมริกาซุมดอนนั่นแหละตุยปุยละมากันกัลกงเขาเวลปุมินเจเลนตะกันมัน waterways ตะจูเองติกะมาหันติตบดอนละวันนี้หุที่ฟิรเฟียกโปลจงเตวอินหุ่นจูให้อินตรันตาวันนังเฮียนมีดังเตหินใบทรินจูหินตบสันฮัลตุรนีเฮ้ยหุที่สุดเต็นหันจอมละวันนี้จวนตุนมาจงอาหารละหมูง่ายเราหันตานเข็มนรับทักรัวจูอาสูรดอนันนี่ฮัติPresident Trump เฮียนอิรันตันทุจาอาศัยบกาหุที่ฟิรเฟียกโปลเตอีทบนะฮีอีตบสันฮัลตุรนีเขาเวลาตุยปุยกงเลียนเปรลกาเฮียนวาวนะฮีชักชวกต่อตุรนีเรามาเสจูจูอีติชุนจอมันเอรอจวนฟิล์มคุรออเมริกาจวนป่วยคอยน่าจงอาเฮียนอินน้ำหน่วยฮับปูดอนเจียอินละกาทิลขัดตักกันติดอนละวะอัลลิมอมเวียวละวังฮัติให้ฮิวาวน่าสัตเลียฮันิละวะUS จิไปเตตุนาเฮียนฮันจะเมกาอิสราเอลปอยน์กาซาแอร์สไตร์เลียนทำวักเหล่าฮันยานุนนัจานนมนัวละเฮติรัวเฮียนเยเมนรำชุงาแอร์สไตร์เลียนจอกอันในโดนันิตีอันพวงเวเมกบกาฮูติสเรเบลโซเตปอยน์มิสไซล์มังอินอิสราเอลรำชุงาสไตร์อันในโดนันิตีอันพวงจุยบกา The Times of Israel จวนอิสราเอล Air Force จะจูไฮอาลาตาดาฮันเวการังตะกาจะชวกไม่ไทยตูรินอินไปไซน์ฮันอมตาฮันเนติจวนอิรัน Revolutionary Guard Corps รวยตูฮุสเซนซาลามีจวนอิรันจวนอินดาวนาฮัจกชวกดอนละว่ามาเซตูปอยน์อันวาวนิจวนชานาดิกตักกันเปดอนาจูชานาจูนัตักเล่ทุดลูกนาเสียมไทยขบมันอิดอนานี่ฮัติบาวรวกสหัลตักการาเฮียนมิดิลิสาเองทิลเงทเทงเซลติจูลงไอจังพดไม่เตียงยูเครนอินดาวนาติตบตูระมาลักนั่นแหละรัสเซียและยูเครนอินการบาวรวกแต่ฮันทิลเวทวกทวกิลาตั้มตักินกันเทียมเชี่ยเหล่าเดวฮันไม่ทายารัสเซียนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินจวนยูเครนอินดาวนาติตบนั่นแหละเริ่มนักกงจงอามาลักนักกัลเมกาอินกาไฮรถนัจูรัสเซียนันปมไทยดันตูร์คอนดิชันเจียงตักอารอนสยารัสเซียทิลพูตาเฮียนนัมเบอร์วันอาจวนในโตกัลซันนี่ยูเครนจวนนอตแอตแลนติกทรีตี้ออร์แกไนเซชันในโตฮัตเตลดูนัจูออฟฟิเชียลินฮับันซันอังายานิวทรัลสเตตัสอินเปกอังายานี่ฮัติปัญหาจวนเทริทอเรียลเชนสันติยาอันรัมบุงเทรนจูอินทักดังลำนะฮันปอมตูรนี่ฮัติยารัมบุงเทรนขัตารัสเซียอินทุนัยนะฮันยันตีฮีอัปมังายายูเครนเฮียนอันรัมจินรัมบุงเทรนทาร์ฮันยันตีฮีฮันปอมตูรนี่ฮัติบกติจวนปฐุมนาจวนยูเครนสิไปเตรัมบุงเทรนปลิตรังอาชัวติรนียายูเครนเฮียนรัสเซียอินอาลักโตจินรัมบุงเทรนปลีดอนเอ็กซ์รีจนเตลูฮังส์รีจนเตเคอร์ซอนรีจนเลเซเปริตเจียรีจนชุงตรังอินอาสิไปเตอันนุกดอกเวกตูรนีตีฮีรัสเซียจวนอาทิลพูดนันบกแห่งทิลปฐุมเตหีอันติลโหติงันจวนรัสเซียจวนอินกาให้นัทุทุงอาเฮียนมิงกันเจียกนันงาติจวนอินเบียกนากันชุนจมังฮัติติจวนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาลักนันหัวยายูเครนอินดาวนาติตบตูระอินเบียกนักลเมกาเดดล็อกอัทเฮงตานียูเครนประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกีจวนวลาดิมีร์ปูตินันคอนดิชันทาร์ฮารอนรถที่ประคัดมายูเครนจวนฮับปมละว่าแห่งคอนดิชันทาร์ฮารถเตหีกันโนลายูเครนจวนรัสเซียนสิไปตะจูไครเมียโปเตลินยูเครนรัมบุงเทรนชูงาอันอมนาจงจงอัตรงาอันอินนูโดเวกมาเหล่าจวนอินเบียกนะกันในดอนละวันนี้ฮัติติจวนแห่งรัมปันหิเตนอันทิลพูดปัญญาเฮียนinternational community เตไงดันจูอะไรอินเทรนดาร์เมการัสเซียทบตูรัมเทรนขัดเตนยูเครนเฮียนอันรัมบุงเทรนอันจันโตตะจูรัสเซียกุตาอันหลันไม่ตูรนิตีนอันนราเฮติรัวเฮียนเอเชียคอมอลปุยารัมเทรนขัดเตเลยุโรปรัมตะจวนยูเครนรัมชุงเลอันรัมริเวลายูเครนินทุนไอนาใน territorial integrity จูอันไงไปหมดเลทุงาอัลจาซีราอินรีพอร์ตอันเป็กดันจวนคอเวลรัมตัมจกเตนยูเครน territorial integrity ฮีฮันทอปารัมเต็มเตยินรัสเซียฮันทอปานีฮันตีอินเบียกนั่นไอนัวยูเครนเฮียนเฮติยังทิลันพูดถูฮีฮันละสวยละว่าอินกาไฮนาตันรัสเซียอินทิลพูดเลียนตักไม่ปฐุมฮารอนปวนวังเฮียนยูเครนจวนอันทิลพูดฮีอันปวงเวตาฮันเนอินรินเนียมอสโกขปุยารัสเซียนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเลUS อายอปลายสตีฟวิทกอฟเตนอินเบียกนาฮันในจุงจางอาคาร
Steve Witkoff chuan CNN nena haril danin thatakin in biak na khan nei ania thil siam that na turlam hoi solution based sa in biak na hi kalpuyani tin ha soilang boka CNN chuan cards biala Ukraine sipai te impact na hanin surrender hi aphu temtia han zona chu Steve Witkoff hian achang chiang dulawa Steve Witkoff hian nizan khan US President Donald Trump le Russian President Vladimir Putin ta chuan tunkar chung hian in ka hai thuthlung chungchang le in donati topna na malak dan tur peace tram chungchanga in biak na han nei dona ne hati mase Russia le Ukraine in donati top tur hian beisei na asang to lo lea in ka hai puang tu ringot po President Vladimir Putin an athil phut te hi President Donald Trump hian anor niam thei hani lo chuan Ukraine tan engtika ma pom thei hani don lo chiang sa nei tin Al Jazeera chuan han report ani ti chuan eng tin emo in ka hai thuthlung hi siam thei alo ni point Russia in Ukraine arun non le to lo nana veng him turin Europe ram ta chuan Ukraine sipai han tirlu don ani ti han lo puang toa hei hi Russian President Vladimir Putin chuan eng sipai ma tirlu aram tilawani ti hapuang to boka Mase Russian President thusai hi Europe hoten hanpom lo hulhuala French President Emmanuel Macron le UK Prime Minister Keir Starmer ta chuan thuchua ansiam vevea French le UK baka anthurol bui Europe ramsang ta chuan sipai thonlu hi antum nge yani ti anpong non lea French President Emmanuel Macron chuan indonati topania remna thuthlung siam ani chuan Ukraine tana ven himna security guarantee pek hi kanmo phurnania mase sipai tam tak thonlu tumna kan nei lowa Ukraine ramchung munpoi mo bi ka te sipai sangtam vaklo contingent te tirlu kantum chawania chuta chuan Russian President Vladimir Putin phalna hi kanlak kherangai lo ati Russia baile tutur sipai sangtam tak thonlu tum ani lowa Ukraine sipai tan training poimo tak mai conduct turin tirlu hani dona heibaka hian Ukraine himna chu hader thonge der thong lo ti te hreturin key point Ukraine ramchunga mun poimo bi ka te da ani dona ti chuan chu baka chuan Ukraine tan hian thui tak ke kan pen huamani ti kan lan tirna hani bok dona chutianga sipai kan thonlu tur chungchanga chuan Russian President Vladimir Putin remti na hi kanma molo ati heti rol hian hinram na beisei na hatlem tiala Ukraine drone zathum samthum pasari zat maiten Russia ramchung lu chilin Moscow oil depot lianber tarkatin hanwa beichiam maya heta hian nasatakin kangmai chuaka Moscow oil depot hi nasataka ti chiat ani boka heibaka hian mundanga po infrastructure dang poimo tak te ti chiat ani boka Frontline reportin hantarlan dan chuan Ukraine drone in oil refinery oil hanthlit fim na mun le handa khom na mun lianber Moscow mi chu nasataka ti chiat ani wangin Moscow in ramsang nena oil aral chua thin chu nasatakin ati chedona zasom nga thlengin hei hian ati chaphak mai thaini hanti Ukraine drone zathum chongjat ta hian border crossing Russia ramlai li zoka hanlu chilchiam maya bompuak hian Moscow khopui poimo dang henge mozat chu ahunga tichon Moscow oil da khom na mun han bai baka hian dusba pipeline chu bei ani bokawangin hei hian Russia in rampon lampanga oil ral chua trin chu choplet chilin ha effect zui ngala Ukraine drone ten dusba pipeline anti chedawang hian Russia in ramdanga oil a export ta haral chua trin chu nasatakin hatlan hiam ngal bok ani tichon khovel ram tam tak ten mak anti tak chu Ukraine drone zathum chuang zat maite Russia ram thuk taka lutin Moscow bial chunga poilian tak anwa khoi thei hi thilmakania Russia hi khovela air defense lampanga achak ber polania mase Ukraine drone rol zathum chuang zat te poi khoi turin Moscow bial han thleng thei hi thilmakani anti hei mai hi ni lawa Russian President Vladimir Putin an Crimea le Ukraine rambung thendang pali te anram chungani ti apon hi Ukraine chuan anramani ti lantirna turin Crimea lampanin Ukrainian drone hengemazat chu tirchua ani boka Crimea Russian air defense system te tam tak ti chetania tichuan Ukraine sipai ta chuan thuchua hansiam zui ngala Kerch Strait bridge anti amma hanlo bomto kha Crimea le Russia hinkalpona tana leipoimo tak ania an beile donani ti han puang zui bok ani
in ka haina le remna han soi mek lain in do na ro chu hazwal zela in ka hai thutlung le in do na ti top tura remna thutlung siam tura malak na po hian a hlotlin na mu beisei na anhiam tial bok ane ole kan video thlir tu le ngai thatu te in ngai dan comment lama lo sei thau turin kan som chewa kan video hi like milo pek sak thau turin kan ngen bok cheu ane